Nalazimo se u Bratmilovcima i razgovaramo sa predsjednikom Pokreta za pravdu građana Uglješom Grgurom. Gospodine Grgure, dobroveče, poštovanje u moje ime i u ime članova Niškog odbora Pokreta za pravdu građana. Kažete mi, večeras se u Bratmilovcima okupio ogroman broj građana sa željom da vas pozdravi, ali i da iznese svoje probleme sa kojima se svakodnevno susreće. Kakvi su vaši utisci danas na kraju, ovako možemo reći, jednog dugog i opširnog razgovora sa građanima? Dobroveče i vama i hvala na pitanju. Pre svega, ja sam tu kao večeras u Bratmilovcima da porazgovaram sa građanima. Ko što dobro znate da ja svakog građanina naše Srbije osjećam kao člana svoje porodice. Vidite da su to normalni razgovori, iskreni, kao da se priča u jednoj srpskoj kući. I daje savet kako, šta, znači nešto najiskrenije što može da bude, bez bilo čega, jer mi nismo u prilici da popričamo sa ljudima, da pomognemo, da damo savet, da priteknemo u pomoć i to uspešno radimo i obavljamo i drago mi je što rekao se da je bilo dosta građana i dosta njih je postavilo pitanje, to su muke naših građana po celoj Srbiji sa tim izvršiteljima, prvo i onda drugim odavde, sa juga najviše što ima, pa dole tamo Novi Pazar, Sjenica, Tutin, pa dole Kruševac i nema gde nema. Tako da to su muke za koji Pokret za pravdu građana Grgur se bori i da se ti izvršitelji ukinu, to već znate, svi da pređu u državne ruke ti izvršitelji i da ničiji dom i ničije ono od čega čovjek živi, hrani porodicu, ne sme biti nikad u životu predmet izvršenja. Da li je to privatan posao, da li je to penzija, da li je to plata i jedini dom ne sme nikad da se nijednom našem građaninu dira. I te sudske presude pravnosnažne koje su, ovde smo dali našoj sestri Lidiji podršku gde je nepravedno, ali nažalost pravnosnažno osuđena i na pravdi Boga progonjena. To sam i u Skupštini pričao da sve te presude i za pravna i za fizička lica ko se obrati smatrajući da je oštećen, da sve nastupi revizija i da bude i ponovno suđenje. Znači, znamo da su te presude mnoge ljude i u grob oterale, uništile, osiromašile, tako da je to, te presude su veliki zločin našim građanima nanele, da su donete na pravdi Boga onako kako ne treba, a ne po zakonu i pravdi, nego iz nečijih interesa. Jasno, pravosudni sistem u Srbiji je dosta kompromitovan, to je mišljenje većine večerašnjih učesnika i svakako gromoglasnim aplauzom su ljudi pozdravili vašu nesebičnu i nedvosmislenu podršku koju ste dali gospođi Lidiji i njenoj porodici u borbi za pravdu koju ta porodica već godinama ne može da ostvari u ovom gradu i u ovom pravosudnom sistemu kakav je u našoj zemlji, susrećući se sa korupcijom, nepotizmom i svim ostalim problemima. Ali nadamo se uz vašu i Božju pomoć da će doći i do tog trenutka kada će gospođa Lidija i njena porodica konačno ugledati, ajde da tako kažemo, jedno fair rešenje njihovih problema sa kojima se susreću. Sledeće što bih vas pitao jeste situacija sa vašim pokretom u Leskovcu. Razgovarali smo sa osnivačima odbora u Leskovcu koji su nam rekli da imate preko 1500 pristupnica, a kancelarija praktično nije ni otvorena. Kako vi komentarišete toliku zainteresovanost građana svugde u Srbiji, a pogotovo, evo, rekao smo na jugu, Leskovac, Niš i ostali gradovi? Pa, narod sam prepozna, u vazduhu se oseti i građanin svaki oseti svakoga onoga koji je na neki način u politici, da li mu misli dobro, da li je došao iz dobrih namera, da mu učini dobro ili je došao da ga slaže, pa tako da skupi glasove ili šta već ja znam. Samo ta činjenica što ste vi rekli, ja ne znam napamet koliko ja znam da je
uveliko prešlo 1000 članova. Sama ta činjenica govori, uskoro treba da se otvori kancelarija u Leskovcu, ja mislim sledeće nedelje da će da se otvori. To govori ipak o pokretu za pravdu Grgur, da građani na neki način veruju u pokret i veruju ono što radimo i da čega se zastupamo, da to radimo stvarno iskreno iz srca, ne lažući nikoga, ni obećavajući nešto, niti molimo nekoga da se učlani, ni sutra, šta ja znam, i da glasa za pokret za pravdu Grgur na nekim izborima i tako. Da, upravo ste, veruju pokretu, ali pre svega veruju vama lično i ideji koju vi nesebično i veoma hrabro zastupate godinama u borbi za ukidanje privatnih izvršitelja, ali i ne samo to, nego za pravdu uopšte što konzumira sve ovo što je do sada rečeno. Da, i socijalna pravda. Naravno. Kažite mi, imam još jedno pitanje, grupa boraca mi se pre 2 dana obratila sa pitanjem kada će njihova prava konačno biti zadovoljena. Oni se, da vas podsjetim, zalažu zato da se namire dugovanja koje država ima prema njima, kao što ste verovatno upoznati, staž tokom boravka na ratištu i tome slično. Ima još nekoliko zahteva. Kakav je vaš stav o tome? Pa znate i sami da pokret stalno ističe i prava boraca naših. Svih boraca sa državljanstvom Republike Srbije, da taj borački dodatak svi dobiju pre 60. godine, da ga dobiju odmah, znači ne da po sadašnjem zakonu oni ga dobijaju kad napune 60 godina i onda postoje tu neka ograničenja. Mi se zalažemo da ne postoje nikakvo ograničenje, da svi borci imaju taj borački dodatak bez obzira na godine, da se svi leče u vojnim ustanovama, da imaju besplatne lekove, pomagala, da kad im komisija lekarska da rehabilitaciju i to, da svaki borac bar jednom u 2 godine država mu omogući 21 dan rehabilitacije. I sva prava druga koja sleduju naše borce, to sam ja milion puta rekao, onako iz srca i stvarno, ja to govorim što iskreno mislim i što stvarno smatram da to oni zaslužuju, sva druga prava da dobiju samo kao zemlje u našem okruženju, ni manja ni veća. Jer to je po meni veliki greh zaboraviti naše borce. I mnogi na borcima skupljaju političke poene, što je grozno na bilo kome. Na nekoj muci da skupljaš sad ti poene, na izvršiteljima, na ovo, a stvarno ne misliš to. Ja sam se i zalagao i govorio sam stalno, ako političar u predizbornoj kampanji obeća da će nešto učiniti i uraditi za narod i dobije priliku da to posle izbora kao ogranak vlasti u kojoj učestvuje, to ne sprovede u delo, automatski treba krivično da se goni njegova stranka, pokret ili bilo šta da se zabrani. Može niko narod Srbije da laže. Znači ono sve što se obeća, to mora da se ispuni normalno ako bude taj političar u prilici da to uradi. On ako bude u opoziciji, naravno da ne može, ako ne pređe cenzus, ne može da to uradi. Ja sam to govorio pre, u zadnje vreme to ne spominjem, evo sad vi me podsjetiste da to kažem, došlo mi je samo što se kaže da to izgovorim, to je jako po meni bitno, znači, ili ljudi, nije mala stvar kad vi obećate narodu ovo ili ono, mnogi ljudi, pa sećate se šta je bilo s onim švajcarskim francima, dobro bilo, namamili ljude, zla napravili po Srbiji, sve to, znači političar mora krivično da snosi krivične odgovornosti i da mu se partija zabrani, da taj čovjek ne može više da laže i obmanjuje narod. Zato se naš pokret za pravdu građana Grgur bori. Ja znam uvek šta kažem i šta izgovorim u pola dana, u pola noći i uvek ću te svoje principe da i pod pretnjama, dobro znate da i pretnje sam imao i šta sve nije bilo, i dalje postoje, neću od svoje nijedne reči odustati. I hvala svim tim dragim našim građanima, ja ih osjećam što rekao na početku razgovora kao porodicu, što pristupaju pokretu i što mi sa njima, jednostavno ja živim njihove probleme. To se oseti, to se vidi, to ne može da se slaže ni da se glumi. Ako se slažete sa mnom, gospodine Baroviću, vi kao iskusan čovjek i profesor na univerzitetu i po Kini i po raznim
zemljama i Evrope i sveta, možete to da vidite. Tačno, slažem se sa vama i ja mislim da narod Srbije to prepoznaje u vama. Iskrenost i poštenje. U svakom slučaju, hvala vam za ovaj kratak intervju, a mi se vidimo kasnije nakon završenog sastanka u Leskovcu. Hvala i vama mnogo. Prijatno. Doviđenja.